Havarê ja roj baş, êvara we hemûya jî bi xêr ji bo deverên ku lêbûnê bar. Îroj dîsa dersa edebiyatê de em bi hev re ne. Hûn dizanin ji bo ku hevalê me yên din werin em dersê qeyd dikin û da ku yên din bikarin dengê kompîterê xwe û telefonê xwe kontrol bikin jî em bi stranên dest pê dikin. Strana ku we niha lêgodarî kir straneke Doktor Ahmed Qaya çêkiriye û terama me dova pê re dibêje gotinê min xwe nivîsandine berî niha pazde bîst sala min nivîsandibû. Da li mawiya nû de cîgirtiye ji bo kesê ku li Bakurê li Tirkiyeyê dikarin li wê dirêya li mawî peyda bikin û yên ku li welatên din jî dikarin ser YouTubeê Doktor Ahmed Qaya binivîsîn wê xuya wê belcem wan. Sê stranê min jî di wê alî de hene. Dengî û xweş e. Doktor Ahmed Qaya solîstekî Koma Amed ya kevne. Yek Koma Amed nas dikin starên wî de yek ji komên pêşîn müzika Kurdî bû ku li Bakur çêbû ji ber wê gelekî girîng bû ji bo me. Me ji wan re gotin binivîsan wê çaye. Ji hevalê hêja weke ku min bi peyamê ji we re nivîsand îroj babeta me li ser jina Kurd di nava wêjeyê de gelo rola wê ya nava wêjeyê û karê zimanî de çawa ye. Her wiha ne tenê weke nivîskar lê weke leheng jî çawa mirov dikare behsa jina Kurd bike. İmaja jinê di nava civaka Kurdî de bi çi awayî bi pêşketiye. Kesên derve, kesên weke oryantalîst nêzîktedayîna wan ya civaka Kurdî çêbûye gelo çi çavî jina Kurd nerîne. Şayesek taswîreke çawa ser jina Kurd kirine em ê li vê derê behsa wan babeta bikin. Îja tabii gava ku em behsa babeta jina Kurd dikin hem ji not û çavderiyên oryantalîstan lêkolînerên civaknas, sosyolog yên dîrokê jî û her wiha yên edebiyatê jî dikarin gelek çavderiyan bidine destê me, gelek diyardeyan bidine destê me da ku mirov bikare îmajekê li ser jina Kurd peyda bike. Mesele ne ew e? Bê jina Kurd di nava civakê de çi halî de ye? Hewşa wê çi ye? Lê ya girîng ew e gelo ji derve jina Kurd çawa tê dîtin. Babeta vê dersa me ya îroj, semînera me ya îroj ew e. Ji bo kesê ku dixwazin bi detay vê babeta me bixwînin min berê di guman du de du babetên cuda cuda yek jina Kurd weke nivîskar yek jî jina Kurd weke leheng min behsa wan kiriye. Îja îroj ez ê vê mijarê piçekî berfirehtir bikim. Ji çîrokên gelerî ez ê bigirim heta bi lêkolînên civaknasiyê yên oryantalîstan û ji wê derê ez ê dagerim qada edebiyatê bê gelo nivîskaran çawa behsa jina Kurd kiriye em ê hewl bidin bi vî awayî piçekî panoramayekê li ser têgihîştin û nêzîktedayîna babeta jinê peyda bikin. Berî her tiştî divê serê me de zelal be. Gava ku em behsa babetên wêjeyî dikin, babetên edebiyatê dikin, divê em bizanin ku edebiyat bi serê xwe ji bo vegotina çîrokan tê kirin. Çendî helbest jî be, çîroka hestan e, çîroka fikran e, çendî çîrok jî be, roman jî be, mirov bûyerna ava dike, cîhaneke taybet û xweser ava dike û nava wê de rolina dide lehengna û ew leheng bi xwe temsîla parçeyên civakê dikin. Weke Gorkî digot. Digot gava ku hûn lehengekê ava bikin ya ji lehengekê ava bikin, divê ew leheng bikare temsîla wî parçeyê civakê bike. Mesela gava ku hûn doktorekî ava dikin, divê ew weke doktorekî tev bikare. Dikare doktorekî marjinal jî be ji ber ku civakê de doktorên marjinal jî ye. Gava ku siyasetmedarek ava kir, divê xusûsiyetên siyasetmedara ser. Gava ku em bêjin we dayîkek ava kir, divê weke dayîkekê tev bikare, bi vî awayî mirov dikare numuneya pir bike. Têgihîştinên li ser babetekê, parçeyek ya ji endamekî civakê di çîrokên gelerî de, peyvên pêşiyan de û her wiha di nava berhemên wêjeyî de dikare bên peyda kirin. Heger mirov bala xwe bide çîrokên gelerî yên ku di nava Kurdan tê naskirin, ez ê mesela çar çîrokên ku herî zêde tê naskirin ji we re bibêjim. Hûn dizanin çîroka Memê Alan ku bi dû re ji alî Ehmedê Xanî ve jî weke memûzîn hatiye romansekirin bi mesnewiyekê hatiye nivîsandin. û Mela Mehmûdê Beyezdî jî paşê kurteyeke memûzîn Ehmedê Xanî dirxistiye û paşê gelek versiyonên vê destana nava civaka Kurdî hatine çapkirin jî. Hem tên zanîn hem jî tên çapkirin jî. Yek ji wan jî mesela Rojê Lesko ye ku dewra ku di şerê cîhanê yê duyem de di wê dewrê de gava ku Sûrî Lubnanê bû
بألیکاریا جلالت بدرخان و احمد فرمانی کی در بیجه کل جم جلالت بدرخان بو چروکا ممی آلان برهف کریه و فرانسیاوی جی لفرانسایی چاپ کریه حتی جوشان خانه گله کی مزن هاتی چاپ کرن که ناوی گالیمارده گالیمارد مزن ترین وشان خانه فرانسیه که دستانا ممی آلان به ورسیون فرانسی لی هاتی چاپ کرن مموزینا احمد خانی بخوجی هاتی چاپ کرن ایروش ام ادیوی چروکی بگشتی دزانم بکرتی از جوره بحثوان چروکان بکن چروکا دیم که از بحث بکن چروکا سیابند و خجیه که سیابند دخونه که دش خوره حواله که دیبینه نابی قضایه و او قضا دچن جبو حیفا خوش فلک هلینین دکوین سره یعنی دکوین نوا امتحانه که ماجرایه که سربوریه که وها که به قدره خفهم کن دره ده لخجی راستین سیابند و خجی دزدن هفدو حفت برای خجی هنه والحاصل دنوا چروکاوی دجی امی ایماجا جنه ببینیم جی بلیوان هردو چروکا سیم که او جی بقاسی وان دواج وکا کرده تزانیم اون زانیم چروکا جنبلی کره میره هکاریانه که جنبلی جبو که کچا فارز بگه خوره بینه چی دکه مجبور دی بینه دی امتحانه کرده در باستی به اما دوی دلیده جی حول بدن ایماجا جنه جی پیدا بکنش برکو اف چروکین جدا کل حریم جدا جی تزانیم به ورسیونین جدا ويري ددن ويدر فتي ددن ماكو ام فهمك كاغلو جواكا كودي لسرجيني بچا اويت شروكا چاران كو تزانن يا درويش عبديه هون زان كدن دوريش عبدي كدن درويش عبدي هل يك كو درويش بخوا ازديه لبلي دناوا الك مسلمان ده ولويدر دل ده كچا بگي خو لبلي درويش پهلوانه كي عشيره كردايجي ولدجي شمران رادبه جانه خود ده لی او چروکاوی وکه داینا وی جانی یاش بو ویجنیجی بکاره به قبول کرد هر وهم چروکا فاطمه صالح آقا زانن محمد و فاطمه صالح آقا که به تایبتی روجاوا پر باشته زانین و هر امام الدین وانجی پر باشته ناس کرن مرو به زلالی دکاره دوی چروک رجی ببینه که دیسا امتحانک دیسا فداکاریک جبو پیدا کرن یا جگیشتنا ویجنی تی آوا کرن هنگی هگرم بالا خو بدن بنفسي عدولي فاطمه صالح آقا و زينه ام خاله كوانيا هاد بارد بيدن يك اف چارپنج جنين كو ام بحثاوان دكن چروكن گالريين كردا ده پر باشتين ناس كن جالي جباكي ده جنين خوشكن حمو جنين بدون جبر كو شخو اف خصوصيتك چروكن گالريين حمو زمانانه جن دوي پر خوشك به ولاوكي سرلهنجي دوي پر پهلوان به پر زیرک به و دشر ده جیج دستی خوره باش به چما جبر که اوی جبو ویجنی بچه امتحان نارو در باس به وکه ممی آلان کولاتی خود گوهره دچه جبو که زینه پیدا بکه وکه جنبلی که دچه امتحانه که جبو که حسبه میر عربان بدزه و بینه بده باوی یارا خواه دا که بکاره باوی بده قبول کرن که او ویکه چکی حق دکه وکه محمد که جبو که بگیجه فاطمه صالح آقا دچل بردستی باوی شوانتیه دکه وکه درویش عبدی که ایلی تیب دور کرن تی جهیلی کرن لی آخر گوا شرد دکه تی خو فدا دکه افهمو امتحان وهانه که تین سری زلامان یعنی جن دوان چروکن نافداری کرداده چاودریا دویم کمی بکن جن دوتی امتحانارا در باس نابن یا گرینگ ویدری ده هنگی اوه که جن لمالی لبنده که میر وروی بستینه ایماجا دویم که مروف دکاره بدست بخجبو ایماجا جنه یاد نوا چروکن گیره ده اوه یعنی جن پر خوشکن لاوجی سرلهنگن قهرمانن پر خوشکن و زیرکن و خورتن جین دو جن لمالی نه دوتی امتحانارا در باس نابن و لبندینه که میر وروی بستینه خلاص هم که مروف دکاره ببیجه اوه که ده وان هر چارپین چروکن که مناوی وانداند وان هر همو چروکان ده جی yani praniya çiroken geliriye kuda da vahaya serleheng nejine herçen carna mirov bikare navê jinê jî nava çirokê de bibîne weke mesela Mihemed û Fatma Salah Ağa em dibînin ku navê Fatma jî navê çirokê de kes nabêje çîroka Mihemed giz dibêjin çîroka Mihemed û Fatma Salah Ağa her wiha Ahmedê Xanî jî vê derê de tevlîbûynek mudaxaleyeke din kiriye çîroka memê alan gava ku ji dû ve adapteyê mesnewiya xwe kir Ahmedê Xanî çi kir navê çîrokê xwe jî guhert
ادی ناوی و چروکی نمم عالم بو لبلی مم وزیم یعنی خاطر داینه که جنه دناوا ادبیات ده پیش کرد هنگی مرو دکاره چاودریه کدی جیب که گوری وان آرگومنتیم که مگود گوری وان دلیلان جن ده ادبیات ده لگوری جواتی بچکی بهتر آزادن بچکی بهتر هبون آوان کویاده به وکه گوهرینا دنابرا ممه آلان و ممه زنده مگود لبلی ده درویش عرضی دجی و جنبلی کره میره هکاریان دجی کون دبین ناوی هر دویاج ناوی زلامایی جنتی ده تو ننش برکو مرود بجا قید چروکا و نه چروکا ابینه لبلی اصل چروکا و چروکا ابینه یا درویش عرضی جی جبو ابینه و یا جنبلی جی جبو ابینه یا ممجی جبو ابینه و یا محمد جی جبو ابینه فاطمه هنگی هرچند جبو ابینه بیجنه بکرین جی مروف به اشکری دکاره چابدریا خوب که جن دوی دریده به رنگکی گلکی لاواز گلکی قلس گلکی نچالاک هاتنه دایی پارجی گوا که مجه اندامین زنگاه کردیا آنلاین خواست که بچن لسر بابتنا جواکی یکولنا بکن گلکا جوانجی رابو بابتین جنه بجارتن و در همه همویان دجی رخنه یک لسر چروکن گلریه بشن دو گوت ایماجا جنه چروکن گلری ده نباشه نیه حتی جارنا مثلا مزن او پیواک و نوا کرده ده هیا دی بجه مشخوره جنک آنی نزانم من فلان سال جن آنی مثلا نه وکو از بوی جنه را زوجی یا جی منو وی جنه شفت حس کرد لبری میچو او جن آنی مروش خوره وی جنه تینه شخواه هبونا وان جلب پیوان آنجی هبونا قلنه کو ادید نواج واکا کردی ده گلکی که مایه حتی مرو کار بجه نمایه یعنی آوایی که جواکی جیب آوایی که اخلاقی جیب نمایه گاوا مرو با باس که ادی مرو بجه او گوهرتن چه بونه لبلی پرانیا وان گاوا کو رخنه دکرین دو گوتن دو چروکن گلری ده ایماجا کشنه یا نینی هيا قالوا مرو دكاري بقوهره ومدديت كو حول كوان هبو كو ادي وان چروکان بقوهرن وجنو وجبون نفشين بيش لبلی ادبیات یکجی فونکسیونی ویجی اوه ویجه یکجی فونکسیونی ویجی اوه که هشمندی و نزیک تداینا جواکی وکه روپل دیروکی بنویسینه دفراد نوتا خوداتینه یعنی دبیجه من ابدیت ادی مرو نکاروی بگوهرینه کواکو مرو بگوهرتنه که دناوا ورسیونه که دستانه که گلری ده بکه مرو همو بیرا وی ملتی پیدو بگوهرینه چما اون ایرو نکارم دبیجن زین رابو جبو که من پیدا بکه پشتی وی خوناکو دیتنه و کستیلیو خبر دو گوهرتنه زینه رابو ولاتی خو گوهرت چو ولاتی مغربی جبو که من پیدا بکه تشتکی و ها دوری عقلانه هرچند ایروش برو دزانه که هنجن هنه که ججینین که نوا چروکان ده بحثوان ده بهتر آزاد لبلی چروک میین گلری و هانه هبون آوان و راستی آوان چروکان نزیک تداینا من نکار بگوهرینه راستی آوه اوه جوخواه گاوا که مرو بالا خود ده چاودرین و لیکولینین که سوسیولوگان چاپ کرنه و کن بیجن مینورسکی به و که بازی نکیتیم به مرو دجی ده بین حتی هن کردولوگن روسشی کد نواواندنه او جی گاوا که بحثا جنه دکن دو ایماجین گلکی جدا دادن جنه یک جنه وکه علاوه که نوا مالی دیدن حسواندن خوش برویه کد نوا جواکا کرده دی بیجن مالی نابیجه جنا من یا جی حوالا من یا جی هفجینا من یا جی یارا من یا جی حسکریا من لیدی بیجه مالی هاتن گاوا بحثا مالی هاده که بحثا جنا خو کفلت خو زاروک هاده که لیبلی دورده هر وها زمان و تثبیت جدیده ما و دیارده جدیده ما که ام فهم بکن که گلو جهه جنید نوا وان رولانده چیه هنگه جهه جنید وکه که دو صورت نیسا ده دی بیجه آیتا چنده و نماتی بیدامن ده 32 حتی 37 بحثاوی بجاره که تره دی بیجه میر ده سر جنارانه یعنی یا جی جن هاتنه چیکرین جبو که بین یا جی جبو که طبیعی میرابن جبو که بین امری میراده بین هنگه tabii hinke sene bu avaya ki galati van babetin bindestiya jine ya imaja jine yani ini bir İslam eve giredin. Lebeli kese ku hayvan diroka dinan u diroka civake heye baş dizanın ku alaka van bijaran İslami ve tüne. Jibir ku beri İslamiyet eveji. Cihe jine her aynı bu u dizanın ku de ve devra ku beri İslamiyet jirat vejin cihana Müslüman jirat vejin cahiliye. Devra cahiliye de كسي كتشي خو ندخواست حتى كتشي خو بصاغي بن اخ تكرن جبوك خجوان خلاص جبر كسر وان دو بلا ونزان ايروجي لتشيني بركن تزانج بركو اغاي نوا جواكا تشيني ناهل زياده popüler ve lebel التشينيجي ونزان كو هجمارا لاوكان kaçan betirte خواستن
الجواكن روجلاتي مخابن وهاي يعني الولايات الأوروبية كسبوا إيد بناد بان بابتان لبلي أفتيجي اشتنا سرجني وجيه جنان جيه كشان نواجبات ده هرج بري إسلامية تباش جرجاكم رواية هبوا أف هاتيه تاين كرن و هدي أنجا بتشكتني ده برودية ده ورا خرد كرن يا جو ورا جوهرتن جو خام دبينين يعني جواكم رو بالا خو بده جواتا سكندنافي جواكم رو بالا خو بده جواتن أوروبي وك فرنسا به وك بريطانيا به وك ألمانيا به مرو لید نره به جیه جنیلی چواه هنگی مرو باشتر دبینه به چندی جداهیا دمی دنابیرا ولاتن روجلاتی ولاتن روجاوایی ده هیا هگر مرو وی ماجان اینی دنابا چروکن گلری ده و دنابا چاودرین اورینتالیستن جواکناس ده ببینه هنگی مرو دجی ده فهم دکه که او روشن جواکی یا آوایی کی زانستی یا جب آوایی کی خیالی یا آوا کرناج نوه که امجرد بیجن ویژه یعنی میمسی ساوی آوا کرنه و دا که تمثیل جواکی بکه هنگی او ایماج ندوری راستیه یعنی ایماج که راسته لبری خلطیه که برید درسان متودولوژی داشته بحث کربو هن اورینتالیستان گاوا که بحثا جنا کرنه بچاوه که حیرانی بحث کرنه مثلا گاوا که بحثا جنا کریه مینورس کی گوتیه از به هنجنا را رونشتم کاریبون دبابتن لشکری دجی بمرا صحبتی بکن یا جی هنجنان پیوندین دیپلماتیک داتانی ام حمود زانم که جنی کرد نورمال جنی کرد پیوندین دیپلماتیک فلان بیوان داناین دجواتی ده جیه کیوانه جیه وان نه اوا که جیه که زلام لیبن او جرابن پیوندین دیپلماتیک دین از این سببه بیجن بیچما وهای هر وها بعضی لیکیتین گاوا که بحث دکت بیجه که جنا کرد لحسپاس وارد با و تیرو کوانا دزانه باویجه ام دزانن ما حمویان هگر جنا کرد تیرو کوانا داویجه و لحسپاس وارد بد دویا دیامه و پیرکا مجلی لحسپاس وارد بو یعنی بلی دناوا وده اما ایروج وای 25 کسی بدرانه کابرا یک رابی بیجه به دیاوی زانه لحسپاس وارد با آنها زانه تیرو کوانه بکاربینه آنها اما بیجن ولا راسته یعنی ام گیج دزانن که افتش نه خیالینه یاجی للروشنه مارجينال راستنا ما قي نابك جنك حسب سوار بل ممكنه لأو نابك تمثيلا جنا كرد يا جواكي جبرويه كو كواكو مدا بيوي بيجلو بازل نيكيتين ومينورسكي بحثا كي جان جنا دكن مديد كو وان جاميران يكو باوي كده سوزي سر جواكا كردي خلتينه چونه بجنين آغا پاشا بگ وميران روشتنا مثلا عادله خانم روشتنا عادله خانم جمالباتا جاف بو مالباتا جاف مالباتا ميركيه بو ايغاواكو تبچي وتب عادله خانم رونه ابناء معناه كو عادله خانم تمثيل حموجني كتك ايروش جنك خونده كان بيجن هاتي اوروبا خوندنا بلند كريو وغريه كردستان او جنده البت وك ديامن بيركام تب نگرا جبك وي مجي خب اواي كدم بيش خستيه ايدي رولا خويا جواكي بدس خستيه ايدي تنكاري رولا بندستيه فرز بك ام بيجن هنكز دكارج مرة بحثا مثلا ليلى قاسم بكن ياجي ليلى زانا بكن ياجي جنين ناغاية بيجي بكن بيجي وايا جن شروانن وايا جن وكا هفشاردار ياجي وكا بارلمنتر ايدي نواج واكا كردي دهنا قالك هوالي ما دكارن دليوان بمينش بيبي ليه مخابن اوانا روشين مارجنال ايروش نفشينو اري لنفشي بري هنجي قواكم مرو بحثا جنا كرد كردبي مرو نفشينو ونفشا بري جهبدو جدا بكن جبركو كسينكو عمريوان دسر تشلي رايا هي وكا إيماجا جنابري تبدرن لبلي دوام بي 3 سالين داوينده جن إيدي چون دبستانان جن غاواكو چون دبستانان پرورده بون إي غاواكو ميرجي دشن دبستان بو أوجي پرورده دبن البت بوينوي باندورا في پرورده هي تسيرا في پرورده هي دسر تيگيشتنا وان يا جواكيش چيبه هم تيگيشتنين مالباتي هم تيگيشتنين كار وولاتي ومجتماني وهم جي تيگيشتنين سر زاروكان وسر جنان مثلا بيجي بري خلقي غاواكو زاروكي خود خص يعني التربيه ذكر لايدي غاواكو ياكل زاروكي خود خص خلقي بنت شعبره لدنا بري غاواكو ياكل جنا خود خص خلقي تقول ميرا جامي ياو ناهل جناوي ببيره يدن تقول هي سيره جنا خويا لايدي غاواكو ام دبينكو ياك تعديل جنا خودك لزورا حموي عند شيكو مروح دقازم متاخره بك اما جوار راستي بيجي دول كوتشي الروان اللي دي باجار فرنسا دول كوتشي مدي بابك الكاتشا خود خص فرنسي بنا نا عرب جيبونا كل ترجمون فرنسي بون مدي كسب مداخله ناكل تراسي بتونا انسان ومشتنا راوي شو جنبيرك بقول هوبو تشركي بكشش فيدري فلان بديكو كاتشامنا ما تشركي تشي شتجه
میگو کچاته جی بس کرم آنا بکم که ویدی نه کچاته به میدی جسارت هات کچکی گوهریز کچاته میجی تونو کاری وحال مخی میریک میدی آش بو راحت بو يعني جوات ايدي ويرو لاوي قبولناك اف تشتيكو مكريه تشتيكي سمبوليكا لبالي جوات ايدي ويتشتي قبولناك بالجعبره اللي نرى بتشعبك نيني دل الخينكو زلامك لجنك يخ جبركو شدت بخوا ايدي نوا جواك ده وك كارك نيني تديتن اي شدتها بيشيجي مروسر دو اندام جواك ديك يك جن ايدي زاروك مير لميرا هركز دكار شدت يبكا çünkü كسكي بيخودي تون عشيره فياجي هوالين فياجي دوستين فياجي هن لبالي كارل جناخو خشما جوات او حق دايوي كو جناخو التربيه بك القران دجيج برويج بكو جواك ده القران دجيج بيجا غاباكو جناوا بيا ونكر فيرا بيبين خوش كي جرا بيجي براور سر يا راستي نها سر يا راستي اللي بيني خوجي جدا بكن يعني وجزابك جبرك او حاضر اماده تندو خوازه كنت بيرا راكبي جبرويت وجزابك اللي بيني خوجي قطبك او فهم بك كنت تشتكي نباش كليه وهاجر دي ساجيبيات نكر هنجي تكاري ليخي القران اوايك اشكري وهذا بيجي شما واحد بيجي بركو فكرة جواكي وهابو ليه كمان دي بيجي بيشي بيرا بيجي افجي بيش كتنب لغوري وي دوراكو قرآن تيدا داكتيه افجي بيش كتنب وبري كنت ليه تو بيش دي بيرا بيجي ليه نورمال ام بزانن كنت جواكا كردي دي جن غاواكو دي بيجي مبخو بشعبي خوش ديتي خلقي رادش خلدان كادو هش بقى ازي خلدان كل ورطا سري تخما ليه غاواكو زلامك دي بيجي كسي تشتكي وهاجر ندو هنجي اف تشارچويا كو تشتن ايرونيك تيدا هنا كاريكاتوريجي ازدكم جارنا تيدا هنا ایماجا جنه یا گشتی نشان لی بلی ام دزانو که جه سالین هفتهی و وربه وان 5 سالین داوین ایماجا جنه که هرتیه جبرویه که مگود دوی مروف دو نفشه بینی نفشین که امریوان سر چلی رایه و نفشه که امریوان دبنیا چلی رایه دو جنین کرد ایدی هنه یا امریوان سر چلی رایه کسین خونده پرکیم بون جبرویه که سالی هفتهی ده واقعی جنین سیاسی تو نبون لباکرجی لباشورجی هبون ماروشن بدرخان کی بون ما ليلى قاسم كيبو مانا افانا حمو جني كردو هنجي بروف دكاره بيجا ما سيما سمنت كيبو يديسكاره يكم جنا كو لناوا كردين سوفيتي بورتوغال چاپكريا بكردي چروق نويساندني چروق بورتوغاليا بناوي غزال هي و چروق بيجي نخرابن هنجي بروف دكاره بيجا ها ايدي تشتن هبو كد هاتن غارتن ما دنگ بيجي جنتو نبو بلي قال دنگ بيجي جن هنا ما عايشه شان كيبو ما مريم خان كيبو مریم خان خود چروکای خوب بالکش بود که اون زن بوکا مالا بدرخانی هم بود مریم خان لیج بر که غلامه کی نوا مال روزه که گوا که مریم خان سر خودشو دنوا دری را به دریوان تختکی بود دنوا دری را لاشه مریم خان دیبینه مالبات پیدا حسن کل لاشه وج علی زلامه کی غریب و حاتیه دیدن هرشن غلامی مالی بشه هنگی مجبورن مسئله ناموسه دی بکشو میره وجی حزدکه جي رجال كده بيجي بنرا يعني ويت تشتكي نباش به هرج باندران از ناخذ تشتكي خراب بيستريته هرج باندران هنگي مريم خان بوي كلاخه جوي دريدشه و بيشتي ويش خا دبدن بيجي يعني شروع مريم خان جي بشكي وهاي عايشه شانجي وهاي جبرك كردي يعني نجتني كردي جبرك ستراند قوتن وك قرشي وك جنك نباش بس ناخذ بنا بكم الله وك جنك نباش تعال بنفكرن وجبر وياكو جعلي مالباتا خذ هاتا رتكرن حتى مرنا دياويجي نهشتكم عيششان مالا خو بگره اون زنم که جمالات که دیار بکنیم مسئله هنگید براده باشوری روجاوایی روجلاتی ام باکوری نینه مسئله همو ایماجا جنی یا نوا جواکا کردیه ایجا سبب چی بنجی جنا کرد با آوائه کی نیینی دهات بجی کرن نوا جواته روله کوی نه او قاسی خورد یا قاسی زلامان همو دناوا مال ده خود بو راسته لبل دناوا جواکی ده ترولا جنیتونه حتى گواجن ده بیوی دو عیبه جبرویه که ایروجی گوا هم گندن کردستان هم دچون دخوازن صورته گندیا بگرین جن در حال دغه خود گرین چما دف جبوان تشتكي عیبه هنگه اب بخوجی لاشه جنی وک لاشه کی وها ددنی شانداین که لاشه کرینو فروتونه یاجی لاشه لب خود درکتن یعنی مالک ملکک يعني وك علاوه كنا بلفينا وعلاوه كنا مالي لدهات نهار البته الحمود تشتري عينينا اجازه بحثات تشتن ارينيجيك يعني اف تشتيكم موجود كم زياده مروف الكلام مناقشه بك نل هرتري فلان بيفان ليدنا واجبك كردي ده هنا ليه ام دزانن صالح حفتي ده هن جنين كو بيشنجيا تفكير سياسي كرنها لصالح حشتي ده قال جوان كت زنداناجي در كت سري تشيجي
Di salên nodî de bû siyasetmedar jî dezgehên Kurdî birekebirin. Mesela yek ji wan sembola wan Leyla Zana ye, hûn dizan ku du Leyla hene nava civaka Kurd de behsa wan tê kirin, yani Leyla Qasım û Leyla Zana. Ku Leyla Zana bû yekem jina Kurd ya parlamenter ku nava meclisê de bi biryardayîneke gelekî xurt rabû Kurdî peyivî û ew sîstema asîmîlasyona Kurdî di nava parlamentoya Tirka de teşhîr kir. Ev bû yereke sembolîk be jî, radîkal be jî, provokatîv be jî, bû yereke gelekî girîng bû ku di dîrokê de dê pir behsa wê bikirin, her ji wê rojê ve mezanî bû ku dê pir behsa wê bikirin. Xala duyem ku mirov dikare behs bike piştî ku şaredarî bi taybetî jî li Bakur kete destê Kurdan, hûn dizanin sîstema kotayê hat. Piştî sîstema kotayê êdî sîstema hevserokatiyê hat û vî awayî jin hatin teşvîq kirin. Çêbûna dibistanan, mezinbûna bajaran, koçberî û penaberiya nava bajarên mezin û metropolan bû sebeb ku her wiha keçên ku berê ji dibistanê dûr de hatin girtin ya jî mehrûm mabûn, êdî ew jî wê derfetê dest bixin ku weke zarokên bajarên din, ne êgunda weke zarokên bajaran, ew jî biçin dibistanan, fêrî xwendinê bibin û ev yek civatê jî biguherîne. Elbet alavên teknolojîk û agadarî û perwerdehiyê weke tora civakî, weke înternet ku salên nodî de peyda bûn, van alavan jî kir ku jin jî bêtir û zûtir ha ji tiştan bibin. Weke televizyon jî mesela. İmaja jinê ya xerab di televizyonan de kêm hat nîşandayîn. Pêşkeşvanên televizyonan bêtir jin bûn. Hingî vî awayî ew jinên servekirî, ew jinên azad, ew jinên ku bi dilê xwe diçûn kar dikirin, ew jinên ku bi dilê xwe diçûn ji xwe re hevalê xwe hezdibijartin, êdî nava civakê de hatin normalize kirin. Ev hemû herçend weke bûyerên ji hevdû cuda cuda xuya bibin jî, ev bibênevê dibin alavên ku civakê diguherin. Ji ber wê ye ku nifşê biniya çil salê re êdî hûn nikarin muameleya jinên ku emrê wan 6-7 salî ye bi wan bikin. Çima ji ber ku jina ku îro ji 7 salî ye, gava ku 18 salî ya jî 20 salî bû bavê bi zorê ew dida mêr. Birin ev pêvî Kurdî de dida mêr. Dida mêr çi ye? Yani gava ku emrê wê hat, tu mêrekî jî re peyda dikî. Çareya wê ev e. Rola wê ya klasîk ew e, xwarinê çê bike, hundir paqij bike, bi zarokar alaqedar be û zaroka çê bike û xizmeta zilamekî bike. Lêbelê keçeke îro ji 18-20 salî her bav nikare bi zorê wê bide mêr. Her bav nikare bi zorê terciya xwe ser wê fez bike. Hingî em behsa guherîna jinê dikin. Bûyera çaran jî bi şerê çekdarî ve me dît ku jina Kurd jî tev li şerê çekdarî bû. Bi taybetî jî di tevgera Bakur de nava PKK de û îdeolojiya wê de êdî cinsiyeta nava jin û mêran de bi awayekî gelekî ji alî civatê ve zêde nayê nas kirin, lê bi awayekî gelekî îdeolojîk û bi xurtî û bi ciddiyet hate rakirin. Êdî ew cudahiyên ku ji cinsiyetê de hatin weke eyb de hatin fehm kirin. Gava ku yekî behsa cudahiya mêr û jinan dikir, weke eyb de hat bas kirin. Mesela bi rojê civakê de sohbetek çêbû, di goma çawa dibe ku jinek biçe nava 10 zilama de bimîne. Mesela behsa bêjin keçên Kurd yê Ewropayê dibû. Min jî got hûn zanin ku li çiyê gerîlayeke Kurd di nava 10 gerîlayên zilam de dimîne. Çima bu eyb nayê? Midî sekinî. Êgona got gerîla tiştekî din e. Min got bû çavê keça xwe jî binarin. Gava ku gerîlayeke jin di nava 10 gerîlayên zilam de bimîne tiştekî xerab nayê bîra we, hûn ser wê gerîlayê, ser wan gerîlayan tiştê xerab nafikirin. Hingê ser keça xwe jî tiştê xerab nafikirin. Hingê divê hûn êdî fehm bikin ku cihê jinê hat guhertin. Jin ne ew e ku bi zilamek re bûye heval ya ne heval. Mirov gorî vê van sen nanirxîn. Çima hûn bi her kesî dibin heval, ew jî karin bi her kesî heval. Wela hasil. Ev tiştên basît in. Lê em dizanin ku êdî bi taybetî jî rojavayê piştî şerê Daişê êdî xelkê fehm kir ku jina Kurd bi serê xwe dikare artêşekê jî ava bike. Ew jina ku diviyar hespas war bû ya tîr û kevan bavêtana êdî piştî wan bi 100 salan me dît ku keleş destê wan de ye û diçin şer heta weke mesela arîn karîn canê xwe jî bidin. Ev yek divê nava civakê de bêfehm kirin û her wiha cev nivîskar û rewşebînên Kurd jî diviya bandora xwe lê afirandinê wan bikiraya. Di nava edebiyatê de ji ber wê ye ku vê guherîna ku ji çîrokên gelerî û civakî û dîrokî ber bê pêşketin û azadkirina jinê ve hat ku min wa hewda bi 15-20 deqeya ji we re behs bikim, bivênevê di nava edebiyatê de bihata edîtin. Ji ber ku edebiyat û jiyan, edebiyat û rastî du rêkên paralel in. Di jiyanê de çi hebe?
ادبیات مجبور الگوری و آوا ببه هرچند و بگو هرینه و کم بکه و زیده بکه مارجینالیزه بکه نورمالیزه بکه لیبلی بنگه خواه جواب کتستینه نمونه پیشین که مروف دکاره ببیجه ده رومان عربی شمو ده شوان کرمانجا ده شوان کرمانجا ده هی گاوا که عسکری روس ده دوره شب تن اوجه ده نوا گنده که کرداره کرمانجا را در باز دبن ده وی گندی ده ام دبینیم که جبر که زلام گشت چون شر جن رادجن تفنگان جارا پیشین ام دبینیم که لورا جن رادجن تفنگان جبو چرا رادجن تفنگان جبر که میلی وان نل مالیه عسکرین کلوی هرمی دگرن دکارن ورن تجاوزی وان او جبه درسن هنگه جبو پاراستنا ناموسا خواه جارا پیشین جن دوی رومانه در رادجن تفنگان به ایدولوژی به سیاست لیبلی جبو پاراستنا ناموسا خواه یعنی وحاتی دیار کرن رومانا دیم دیسا کردکی سوویتیه عقید خودو رومانا خویا ناوی دیو دیماری که دیو قید 86 حاتیه چاپ کرن و دنود و ششان دجی و شانخانه نودمی ترانسکریپاوی کر یعنی لاتینیزه کرناوی با الفابای لاتینی چاپ کرد بلکه پیشی با الفابای کردی یا کلیلی هاتو چک کرن لید نود و ششان ده نودمی ستوکولمی چاپ کرد مجی بریا نودمی را خونده و لی پاش نوبهارج نوه چاپ کرد اف رومان جبو کسی که بالاوان سر ادبیاته و هیچی نخوندنه از به زلالی و یعنی چا بجم به اصرار ببیجم یک جه باشترین رومان ادبیات کردیه بلکه های گله کجوه جتونه یک جه باشترین رومان ادبیات کردی اوه رومان عقید خودو یاب ناوی دیو دیماری چی باید ببیجم باشترین جبر که از نخواهدم نحقیه کسی بکم لیبل کردین رومان نویسین کردین سوویتا کردن جه تجربه ادبیات روسی یا روحی یا وگوتین استفاده نکردن رومان عربی شمو رومان حجیه جندی و ین علی عبدالرحمن پچه جوان خورتره مرو بالا خوب دوان زیده دوری ادبیات روسی نه یعنی مرو دو بجه قی هایوان قدر ادبیات روسی چه نبویه لیبلی هم باید زنم کن همویان روسی زنی بود همویان دوستویفسکی و پوشکین و تولستوی روسی خونده بود لی پسکری که بود دوری وی روحی ادبیات روس یا که امزان دوری وی روحی بود قبل مروف بشكل سرد فكره مروف جيدا فهم دك قالوا تشما جبركو حتى دورة ستاليجي ادبيات كان هروها كلتورا كان وهروها الفابيا روسيا كان وك كارم نيني ده قبول كان افكرنا جواكانو افكرنا روسيانو افكرنا زمانكينو شوازكينو جدخواست جبرويكو او تشتين دورة فيودال دورة روسيا فيودال دهاتن برگو پاشگو کرن یعنی دوگوتن افتشتین نگرینگن لی تنه اوی جامعی عقیده خودو جوه بیشن چاندا ویژه یا روسی استفاده کریه چاندا ویژه یا روسیا کلاسیک استفاده کریه ایجاده جورا بحثا به چی کریه جنه که کرد هیه که گوا که ارتش روسیا ایدی زلام انگشا ده بود بچه شر اول ما دريب تاني دمينا درجسيه ويجي يعني دزقرتيه ويجي بتششر بالتاني دمينا حتى خبرها مرنا ويجي تي يعني دزانوكو او كسيكو تشو و فنجر يا بشتي سالا كده صار دزانوكو تشرد هاتيه كشتن بالكو بالي شر ظالم ابو يروج غواكو شر تشيد به امزانن به هجمار تقه امزانن به چن کساتنا كشتن كينه ناوي وان چيش دي بالي كسي مزانه تربا وانجي پیدا نده دوی دوره ده گله کسان ترکا مالو ملکی خود کرد ترکا جنی خود کرد ترکا زاروکی خود کرد وقت کرمانجی دی بیشن دی ولا دی خود آبید یعنی خل نوا هبون نبونه دبون مالباته که اوکراینی جبر روسیا کرنه مالباته که اوکراینی دخوازه خوش زاروکا خو خلاص بکه زاروکا خو یا نوا پیچه که داتینه بردری مالک کرمانج لبلیت سری خود زلال دکن دی بیشن هگر روجتی هگر هات او ام ساغمان ام وگرم کری خو داتینی نا پیچه که داتینی بردری وی ماله و او مالجی مالا وی جنا کرده کاری که دزگرتیه وی چویا شر هنگی کاری خواستر ویلاو کی دکه هم خواستر ویلاو کی دکه هم هبونا خود ویلاو کی گریده ده آها پروبلم جورا دست بیدکه جداهی عقید خودو یا جه همون رومان کردیین سوویتی که
حتی سالا نود یکی من اجماع تو بود 12 رمان هاتون چاپ کردن جه همون رمان دن ین کو هاتن چاپ کردن جدایی اوی اوکو ویجا میری روح و هبون فهم کربو یعنی لهنگ خواه لسروی آوا کربو اون دزانن روح يعني جيان وهبون ده ادبيات روسيه يا كم ده وكا لهنگا سركه تناس كرن فيرجينيا وولف ده سيمينار که خود دبيجه چما ادبيات انجليزي نكارب سر بكواج ورا ببيجه جبر کو ادبيات انجليزي هيجي فهم نكر بادبيات روسي چما خورته جبر ويكو ادبيات روسي ده لهنگا سركه جيانه روحي مروبايا شو قال لك سين كو افهم كربون وكا ستاندال که رومانویسی که فرانسی ناوی اصلی هنری بیله رومانا سور و رش نویسندیه هر روماناوی سور و رش کنن یک جی پیوین که هر زیده هاتیه بکارانی موزان چیه؟ پیوا آمه آم بفرانسی تی چه معنی موزان؟ تی معنی گیان یعنی روح هر گاوا که بحثا لهنگه که دیگه بحثا روحی ویدکه نه بحثا گوهیوی بیلاوی بحثا روحی ویدکه جبر که لجم ستندال فلسفه که بو که جناوی هنری بیل جبره من ناوی اصلی جبره گفت کم کزان ناوی جير دبجت فلسفه بيليزمي الفلسفه بيليزمي ده بدوبون الجم جنيجي والجم زلامانجي بدوبون الروحي وبدوبون مجي يعني زيركيب السر قال خباطين اكاديميك جي هنا كل تيجيشتنا كبدويه يا جدا الجم ستاندال يا هنري بيل هبو لي افرو مانا عقيده خدو جبركو هبونا ويزاروكي يا البردري ودنافا بيتشكي دهاتيه ديتن دبا الاف جنا وی کچا کرد وی دستگرتیا که دستگرتیا وی شر نگریه په هبونا خوا آوا بکه جبر وی که گاوا که 20 سال شونده دایکا ویلاو کی لیو دگره و دخوازه کره خود ببینه هنگه کاری لسر هبونا خواج نوه دکوه تا تلوکان جبر وی که افرومانا پچوک لیو نرنا ما چند رو پرجورا بیجم تنه نوت رو پله افرومانا پچوک دبه یک جمزنترین رومان ادبیات کردی چما جبر که روح فهم کربو و ایماجا کاری مالی ده به تناسر خودش هنگه جواتا روجلاتی یا مسلمان و جواتا سوویتی به چه آوایی جهدا بو جنکی گوهرنا جنه پیچه که ایدئولوژیکه جی ام aynı tişti de çiroken sima sement که لپروتوکاوی یا ناوی غزال ده yani ناوی غزال هاتیه چاپ کرن دشست یکی ده هاتیه چاپ کرن لی پاشه نودمه سالم نودی ده جنوبه او لاتینیزه کر تیپگوزیا و کر مجی بخیراوی خوندیسا دوی دلیل جی مثلا چروکن که تیدا هاتنا بحث کردن نشان دادن حتی جنین که یا کچین که به سیستم کم به اخلاق کم دجین و ین که به اخلاق سوویتی یا ایدئولوژیک دجین ده برهف دور ده ام دبینن به دستور قانونی هبونا درفتن یا هبونا پاراستن قانونی چاوار ریل برودکه که جن بکاره آزادیا خود دست بخه و با آوایی که آزاد تربشی ev divêj me re bibin diyar de ji ber wê ye ku îroj jineke Kurd ya Şirnexî, jineke Kurd ya Mêrdînî, jineke Kurd ya em bêjin ji Agriyê û jineke Kurd ya Kulqamişloyê dijî mafê wan ne eyni ye. Mêrek ku li Mêrdînê li jina xwe xwe kesek naçe lê naxe. Lê wele mêrek li Qamişloyê li jina xwe xwe em bibîn heger mêre. Heger mêrek li jina xwe xwe. Hûn zanin çi dikin jî. Hingê tirs dûra de وی هزیده ده وی جنه که بکاره ببیجه تونو کارن بخی و هر وها جوی زلامی را جی دبیجه که کرو تلیخی بنا اوی بسره ده اون دزانن انا بسکات مجوره گوت جواتا اوروپی گلکی پیشکتیه لی اون دزانن سالا 2006 ورده تنی نمونه فرانسا ازدیم جه سالا 2006 ورده لفرانسا قانون کاته درخستن و جزاین که لسر شدتا سر جنه هبون او جزا هاتن دوپات کرن يعني هاتن خورد كرن ايدي جبابيه كي زياده بلا دست يخل جنك راك يا جبچه تجاوز بيك تن جواتين روجلاتي ده جيره سبب نادبين يعني جيره فيلم كي دغارين داكو وي ميري جوي سوجي خلاص لي بلي الجواكا اوروبي كسيكو فان جريمه ام بيك بينا خلاص جمارتونه يعني جزائريه حبسيه هي تقزش من بحثا عربي شموكر ومن بحثا عقيده خدوكر لبلد نواب كوريا ده از بحثا دو نویسکارین زلام یندم بک یک جه مهمت اوزونه اف یکم چاپا بیرا قدره اونزان دنقل نودو پنج بود نود پنجا ده چاپ کرد کنترل بکن دیسا جانم رو خوشحاش که بیرا قدره تاریخ سرتونه
قدري ناورد تاریخی سرتونه برن خیرات به حسیان که تاریخ سرتونه نود و پنجاه همیزان نود و پنجاه داتی چپتون و رومان آویلی آبنابه سیاه ابینه ها افجد بدره افجد حشته نهادات گاوا کن بالا خودن بار هر رومانا اون دو جنین جدا دبی یک جه de romana siyah evine de Vildan Hanım ku Menduh Selim Radı Zavuca Kurde adıcı Ravşan Bedirhan ku Celadet Bedirhan Radı Zavuca bira kadar ede şuru ka her riyaj gelek idi şibehev de dersa bihuri de gava kun bahsa Mehmet Uzun kir mujura got ku Mehmet Uzun bir riya Menduh Selim u Celadet Bedirhan ve bahsa xodeke şuru ka xod beje او biriya velet او زواجا ku بمرضى حرة كريه وهروها او اوینن نیوجومای یک بیراوی دمانه جیانا مهمت uzun بخونه لبرد براده ام تگیشتینه که مهمت uzun بخوشی سرشنه دبینی جنا کرد گواکو دکوه ناوا تکیلیه که اوینی اروتیزما کدجی بسانسوره لبلی گواکو aynı زلام جلادت بدرخان بجانان را اوینه کدجی یا جمندوح سلیم دسیه اوینه ده بفریحای را evine kedici her duji be erotizme ke geleki berbiçav u geleki eşkere u zelal tengotu. Heger mrul sebebe ke bi fikre sebebe geleki sana. Çuma jberku feriha çerkeze. Canan çerkeze. Lebeli Vildan Hanım Kurde u Ravşan Bedirhan Kurde. Hengel burada xalak kedici tibi bana bukşine pardon. Evji evaku Vildan Hanım و Ravşan Hanım kesin rastın. Lebeli Feriha و Canan em nizanın çenge rastın. Belki rastın. Bir ihtimal pır mezun ve kesin vakvan hebin jî. Belki Mehmet Uzun cem xole zede kirbe. Geleki normal jî. Lebeli hem rastbuna ve u xeyalbuna le hengendin hem jî Kurdbun u Çerkezbuna van jinan ew jendû juda kirne. Mehmet Uzun ev tabuya xwe di romana binavê Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê duwê romanê de şikandiye. Cara yekeme ku di Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê de keçeke Kurd bi awayekî azad tevlê têkiliyeke evînî dibe. Yani êdî gelekî me bibir ji ber ku kesê li vê derê kesên xwende û rewşenbîr êdî Mehmet Uzun hingî xwestiye wê tabûyê bişkîne. Romana wî di nava spermê de diçe. Yani به هفشابونه که هایی که گله کی کاریکاتوریزه صرف جبو که مهمت uzun bu خوازه نشان بده که جن با آوائه که آزاد تلویتی کلیه دیره. شخود پشتی که حذکریه و جیر دردکوه چیه؟ کوک جی بریاره دیده لهنگا رومانه کوک جی بریاره دیده که اوج درکوه چیه؟ و دیچه دبه گریلا دیچه دبه شروانه دیچه دبه بریندار دبه دکوه دسته ارتشا ولات مزن که جرد بجه ولات مزن yani Türkiye u piştiyeş xote infaz kirin tê kuştin. Ev guherîna nava romanên Mehmet Uzun de jî hingê guherîna civakî bû. Salê hefteyî, ber bi salê heşteyî ve û çawa dawiya salê nodî de romana Mehmet Uzun de ku nod hefta de hatiye çapkirin Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê êdîn îmajeke din ya ji lê dibîn. Em aynı tiştî cem nivîskarekî din yê Bakurê dibîn. Ku ez ê nîşanî yaptım. Avaya. Romana Aram Gernas binavê Toqa Lanetê. Min nedîtiye ku kesî tiştekî ser vê romanê gotiye. Ji aliyê ve şaxanaya dozê ve hatiye çapkirin. Sala ve jora ve ku hemû roman çapîwan baş nayên bîran. Sala 2007 li İstanbulê hatiye çapkirin. Aram Gernas Toqa Lanetê. Di vê romanê de jî du jin ku bi destgirtîne gava ku diçin bajêr û ji bajêr ve digerin qey dünya tarihi be falan be van vurdu ve de ve şeve ne kadar xwe bigînin malê ne kadar xwe bigînin gut li bajêr dimînin ya jî vedigerin û falan be van lê gava ku rojadin vedigerin bajêr pardon vedigerin gundê xwe lê nerin ku navê wan li gund hatiye belav kir xelkê gotiye wala ev her du keçik gava ku ji bajêr vedigeriyan gut tedî berê erebet tu nebû gava ku îroj xelk trotînetan û bisikletan swardin lê berê ew tu nebû gava ku vedigerin gund لسر يا جند عسكر دركتنا بيشيوان وعسكرنا أو شخورة برنا وإيفاري حتى سبب باسروان دانا وبوس بيجي ديسا كجوان وان كنا ودان ريج مراشاندنا نابي هردو جنان درخصنا اللي تشكلوا تنا
جبر کو دنیا تاریخ بویه باجر مالا مروی خمانه هنگی اولا فهم دکن که بین کشتن خو یکی جوان دگرن پوز و گوهی و جه دکن و برددن نوا گند وکه استرانه که کردی ده کلامه که کردی ده بجی ازی پوز و گوهی تجیه کن بردن نوا ایلی او جزایه که جبو جنا که ناو هاتیه سروی دکوی آنیه سرخونی ناو هاتیه سروی بویا لکه یکی دی بویا خرابیه دوی او خرابی به پاکش کن پوز و گوهی تجیه کن عادت که جواکیه کم بود دوی رومانه دجی جید دوی عادتی yani dibêje ew keçik bi poz û guhê bêjê kirin ji xwe têjê kirin jî lêbelê li henga sereke gava ku tê girtin û wê li axurê girê didin ji bo ku meclîsa malbatê rûnê û axir biryara wê bide hingê ew ji xwe re difikire dibêje gelo çima ev hat serê min û çawa zê xwe jê xelas bikin navê wê gulîzer e lêbelê pîrejînek ku li wî gundî ye dilê wê bi halê gulîzerê dişewite تي غاواكو زلام ناف خود هي دي بيبن تري واو بحرارت دي بيبن جبو كام كودر ويجي كنم غوي ويجي كن بوزي ويجي كن سري ويجي كن نوا جيدا بوكوجن دالقين بابن نوا چم فلان بيبان هي دي فكرن او جنك تي دريا اخر vet كچ خلاص دي بيجي بنره هكذا استخلاص بكم تبرا ويت بغري بيلا بلا خرج كن دركن بشتوي ودر خسر داري بيجي دركن سر داري بلا وانا حمو هر بدم بيتا وهنجي بشتوي از تبشير كتشكي في الشير المالا خو في الشير وفلان بيفون فرتوي ده واخر دبا على كارياوي كو على كارياوي ديك كتشك جكون برا كتشك دشا خد كينا ادناي غافاكل ادناي اشتريني داد كبد لدوران سيبيني وانا سيبيني مدياتي وانا غافاكل لادناي اشتريني داد كبد تي بخوديه نزان كدجي بشه زلامكي كو لغارا ادناي دخبت تشابير كدو كتشك بالتاني تناصر خواتي بدري ودبا مالا خو دبجة كتشا مورا زي علي تبكم جنا مجي هي زوجي ما زارو كمانين لي بخدينا من التربة من تقناها ولا ولا مبنية ودبا مالا خو ودك كتشاخ جبركو افزلام حالي روشاي باشا افجنك مجبور قواكو دو باوي ينو دمرين مالو ملكي واش جويرات مينا دبرا شخورا حوالك يجي بيدا دكا بيراد الزوجة مالباتك يجي آوادك پشتی به 20 سالان که اوج 20 سال جی سمبوله اونزان ده پنابریه ده در کتیبونه ده سمبوله جو اولیس و هومروس و دربه پشتی 20 سالان ودگره گنده خواه لیبلی او وگراوی ویجاری به تخصیه که ودگره یه اونزان صالح هشتین و دیده یکو تخصیه وانه بون آغا بون تخصیه هر کسی تو نبون به تخصیه ودگره گنده خواه و کرکک لیی ایدی شکل و شمالی وی هاتیه گوهرتن اعتبار وی هاتیه گوهرتن چما جبركو ستاتيا ويا جواكي هاتيا غارت ادي او جنك دولمنده جنك باجاريه جنك خودي تخسيه وكل خودك يعني نجنك قنديه ستاتيا ويا هاتيا غارت او زلامنكو وان زلامنكو دابو بي وي وكو هجرزت بكرايا دي تقص سريوجي بكرايا تين لبرلين جيبر ودنين ومحجوب سريخ خوار كل بندوين كو افجلك دوغو تناجمارا بيجا افغو هاريناكو ام فيرو مايند دبينين جبو از نزانم نویسکاری رومانی لی فکری بویانا لیبلی جبو آزادیا جنی گوهرینا ستاتویا وی وکه پیوان نشان بده لی طبعا ابن الخاندنا من از نزانم گلو نویسکار لی فکری بو آنا لی دولمندیا جنی او پیشتر خیلی الگوری من او نتن دولمندی ستاتویا جنی جی به هاتیه گوهرتن هرچند جالیه ام بیجم وگوتنا و جی وجی مرو بکاره بیجه پیچکی دوری کاملیه لیبلی بابت و بريفا برنا تشروكاوي قال لك سركتيه وجبرك دبا بابت على كنا ماجي كيف ما قال لك اجارات تشتكي ديجي خادم بيجم كنا فاني فيسكارين كرده نتن سرجنا كرد لسرجنا اوروبيجي هن تيجيشتن عجيب هنا مثلا يجمع بابي نازي يجني فيسكارين هري باش يه ادبيات كرديه كيف ما قال لك اجارات از تم هر دريج بيجم حتى من سر ستوكل من تشديد تي بيجا سيرفي روماني من بريد جوماني دي جوتيه يجب باشترين رومانايا چما جبركو وي بيتر جهدايا پسيكولوژيا لهنگان بيتر جهدايا وگوتنكه پچکی وهاكو سريخو پيرا ايشان دبه چما جبركو باوي نازيجي خوندن آخوه لروسيا اكريه يعني جي ادبيات روسي باش فهم كريه لبلي لهنگه في روماني
يكو ام بيجن بويرنا عجب تستريو زي وان بويرا درباسكو سكشتنا اولو بالما وفلان بيفان فيديو زي وان درباسكو ياكو من علاقه دك البدر يجبوك بابتا من هوموجين بمينا ام مجاري زي بدون نكن غافاكو تبردان دچه نوا جواکا سوئدی السوئدی درباست برتش دچه نوا جواکا سوئدی و تگیشتنی وی سر جنین سوئدی هست لبل حمو تگیشتنی وی یل سر جنین سوئدی طبعا نه باوی نازب خواه لهنگی وی لهر چه لهنگی وی بن دبکو یه باوی نازب بجی که گریوی الهمبر جواکا سوئدی هبو جبر که یه که کشتنا اولوف پالمه ده هاتو بو گرتن باوی نازب خوب گاوا که اولوف پالمه تی کشتن دبیجن کردا اولوف پالمه کشت سرک وزیری سوئدی بو دبیجن کردا او کشت حتی دخل تی پککی تین هما کیجان کردی دگرن و تی پاویجی شروع دکن و چما ناشبه باوی نازب خواه دچن باوی نازب دگرن شبکه دو شبا و شاهد بن چال دادی منی فادا وی دگرن لید نرکو علاقه وی ویرتونه وی بردن لی گاوا تی بردان لید نرکو صورتی روزنامه دادر که تی ادیت کوست توی ایجاش بروی بلکی برتی گره خواه جنین سوئدی با آوای کی گله کی نباش نشان دایر مروف گاوا تو کنه حتی جورا بیجن هن صحنه هندی تنين ويا سرجنا هنا بعدين مروف جي دخلها يعني مروف بيجي تشاو كلوها فكره لي او بسيكولوجيا لهنج برخورتايا ما قالوا انا ونجم مره بيجن تشاو دابا كون نسكارك كنت تشتكي وها اي كربه راسكولنيكوف جي لهنجكي ادبياتي لهنجي سوجو جزايا دوستويفسكي لي خوك نافندا دنيا ديبين نيهيليستك حتى النيهيليزم كوهاتي ده هيكو دبن نافندا بنجه فاشيزما هتلريان كوندزان نیچ دبیجه از گلک تشتانج دوستویفسکی فیربومه هیدا گر خوک برداوامیا نیچ تحسبینه و هیتلری فکری خوش هیدا گر تستینه یعنی او هبونا وان و او هبونا ایدئال لسر نجادا آریداتینین جبرویه که اف حمود دارن با آوائه که سمبولیک لجم سوج و جزایت دوستویفسکی را دوستن که راسکولنیکوف خوک پیوانا دنیای دبینه و دچه وی جنا که عینی بینای دبینه دکوجه دا كوسا حتى يبدأ دبجت تشاوا دبك أفجناك كيري تشتكي ناي مالو ملكي وهيلي أز خرتم جنجم جوانم وهي زيرك مصرف خمر تشتكي من تونس فقير وبلنغازم وما في خذها دبينك ودشوا جنيب كوجا أم يروش شو ما جراش كونكم حزدكن جبرك تشتكي باش كري أمشي حزدكن يا جبر كل هنجك خرته أمشي حزدكن هاد بيرو من دجي بكس كنافي بكس جبر سمبوليزه كرنا كردان هاتي كرامي بكس بخوجي تيجيشتني ويا بفرنجي لسرجين أوروبي وجين السويدي هي اللي بلاش بو كسيك ناخذ دبا استوسيه دكم بمانك برسكتيا يكادم كازي جورا بحثكم يا فراد جواري ازي كيب كوجم ك دفي روماني ده فيجاري او غريلا يا كاتش ك دبي عسكريه خرا دركتو تشي و ايديولوجيا كويهبو ادي بو فاحشه جبرك فراد جواري خوستيه بالرياض دياناي كنا في دياناي روماني ده بالرياض دياناي حيفا خو جوان جنان هلينا وان جنين كو لسرنا في ايمن باش تريد بيج وان جنين كل سرنا في بككيت الناس كرن شو هذا كان نظام تشقري يبون هي تش بروبلم يبون تشوي ام ويج نظام ليه ام فهم لكم مثلا نتنجنا مثلا دفرده هنجي جداهين ايديولوجيكا اللي بالي فيك برياجنا كده كلك كده ليه ياكو زيده بالي ناقشينه لهنجي رومانيه سركه تمويه تمو 15 سالان حفصه دمینه تو خو پیشاندانه کده تیگرتن پشتی 15 سالان گاوا کو درده که تمو ایدی فکرکش خوره چیده که بجه از حیفا خوش جو باجاره هلینیم یعنی آمده بحثا دیار بکرید که از حیفا خوش آمده هلینیم از وی باجاره بشوتین از یکی بکجم و بی آوای او شیزوفرنیا یا نه شیزوفرن یعنی او هیستریک بوناوی و او نخوشین وی قریزین وی وکه تیگیشتنه که عجیب هاتي خويا كرن ليت بشيد ويام هي روماني ده تشتكي ندرت كذا بيشامه ام كاتشا كيدي بينين كابنا غريلا يا وتي والديار بكري لا شو خد فروشه حتى نيفيسكاري روماني فرات جوري بخوا اوجد روماني ده نيفيسكاري روماني بتشب ديانا راه بيبا ديانا راه بيجا بنرا تاخذ جبو في ملتي جاني خو بدي لاملا جسبي حتى يباري تجاوزي تركه يعني اتشتكي تدكي بكره اتشتكي تدكي نه جاي تشتكي فكرة فراد جوهري وهاي في أواجي إيماجة كجني يادن نشان لاي
اف رومانا كاج بوك خلق نبيج قيستني بحثا باكوريا اف رومانا مريم سبري سليفانيه كو نویسکارێکی کورد یە سەرکەوتی یە باشووریە ڕۆمان پێشی بە ئالفابەیە عەرەبی هاتیە چاپکردن لێ پاشێ بە ئالفابەیە لاتینیژی جا عەلی وەشەنخانەیە لیسێڤە لە ئامەدی هاتە چاپکردن بنەرم دەورا دەژی ئەم عینی تشتی دەبین ئا vê derê min çend xal nivîsandine bنەرم min gavakî tişta dixwîne di wan nota digirim kêlekarî tê de dibêje te ez rebena Xwedê ji bo kê hiştim te kovanê xwe ji bo kê hişt bêtir ji careke بهتر ji carekê hewl da xwe bavê jê binê ziyaretî de belê zilama nedihiştin bihiştana jî her min nedihişt ji ber ku dêwaliyê wê biryar da û gihîş dayika min Helîmayê yani gava ku mêrê wê dimre li goristanê xwe davêje ser tirbawî dibêje te ez li ku hiştim te ez feqîra reben binarim te ez rebena Xwedê li ku hiştim ji bo kê hiştim dibir de cihê jinê dîsan tabii ev ne fikra Sebrî Silêvanî xwe ya ez vînas dikim însanekî gelekî modern û mecîvekiriye sanki peşketiye. Lebeli lehenga ku divê derê de temsîla civakê dike ew lehenge ku xwe weke malekî zilaman dibîne. Diya gava ku te ez ji bo kê hiştim nabêje te ez li ku hiştim te çima ez hiştim. Dibêje te ez ji bo kê hiştim divira de jî em dîsa weke sembolîk min eve bû û dîsa em aynı tiştî têde dibînin. Her wehal cem Hesen Silêvanî jî ku serokê Yekîtiya Nivîskarên Kurd li Duhokê romana wî ya bi navê Gulistan û Şev de jî min aynı tiştî dibû gava ku pêşmergeyek diçe Gulistan dipeyive. Êdî leheng dîsa weke romana Mehmet Uzun ronimîna evînê tarîmîna mirinê leheng jin etmerde êdî. Gulistan bi xwe behsa ve rewşê dike. Lê gava ku Gulistan behsa mêrê xwe û bêriya xwe dike dibêje ez û xanî û pirtûxaneya te em hemû li benda tenin. Yani xweke alava nava malê nîşan dide. Elbet ez baş dizanim ku ev dê nemimkin be ku ev fikra Hesen Silêvanî bixwe be lêbelê ew jin bi wî çavî xwe dinere Hesen Silêvanî jî xwestiye temsîla wê jinê bixe nava romana xwe. Îja piştî ku me ev xelas kir ez dixwazim behsa hin nivîskarên jîn jî bikim. Min behsa Sîma Sement kir ji we. Yekem nivîskara kurmanc ku romanek nivîsandiye navê wê Zarife Demîr e. Bi navê Kelabilind. Sala 2008 romanek nivîsandiye. Gelek ji ev nexwandiye. Heta yekem kesê ku behsa wê kiriye jî ez im. Ji ber gava derker jî kesek pê nehesiya bê çi romane. Zarife Demîr Kelabilind ji alî weşanxaneya APK ve hatiye çapkirin. Sûretê wê jî vay bêdiraye. Wiha diyare jineke Dêrsimî ye û divê qey 2008 wegez neşaş bû. Wiha bîra min demaye. Na 2007 pardon. Sala 2007 li Stockholmê hatiye çapkirin. Lê gava ku mirov nivîskaran dinirxîne mirov wan weke jin ya jî mêr nanirxîne. Ji ber wê ye ku min gava ku behsa Sîma Sement kir min nava nivîskarên din de behs kir. Min cudayiyeke cinsiyetî çê nekir. Lê ji ber ku ev yekem jina Kurd e ku romanek nivîsandiye ji bo min gelekî girîng bû. Hingê bi taybetî min çû ew xwend lê min lê nehêrê ku alaqayek romanê tune ye. Niha hin kes karin min re bibêjin ma tu kî ku tu radibî ji vê re dibêjî alaqayek romanê heye ya tune ye. Gelê hevalan hûn zanin wê hunerê wêjeyê tiştekî wiha ye ku pîvanê wê tune ye. Ana helbesta klasîk bûye me yê pîvanê arûzê xistiya, kafiyeyê wê xistiya, metaforên wê xistiya, me yê teşbîh û em bêjin alîterasyona wê binirxandaya me yê gorî wê bigotaya heylan ev e bi zimanekî serkeftî ye. Lê berê di wêjeya modern de bi tecrübeya wêjeya cîhanî ve êdî hin qaîdeyên hin prensîbên romanê hatine danîn ku bibê nevê herkes pê dizane û ev tiş êdî li dibistanan nayê fêrkirin. Kesê ku romana dixwînin cî de fehm dikin bê çi roman baş e yan ne baş e. Gava ku şazdar û pelên pêşîn de navê keçikê bêrîvan be û piştûyê bibe tiştekî din hingê ez ê bêjim pirsgirêkê dibe romanê de. Şazdar û pelên pêşîn de bêrîvan bû piştûyê dibe zelal û nizam çi tiştekî yan romanek gelekî ecêb bû. Heta beşek tê de heye behsa Çemê Munzurê dike ji ber ku Dêrsimî ye xwestiye behsa herêma xwe bike behsa Çemê Munzurê dike tu dibêjî qey ew hin kesên ku li Ewropayê dizanin gava hûn diçin derdora turîzmê hûn pirtûkeke ji xwe re dikirin ku behsa wî bajarê dike ji we re. Çi dever hene ku divê hûn bibînin filan bivan mîmariya wê çawa ye kîjan salê çêbûye ava wê çawa bû filan bivan ji we re behs dike aynî weke metneke
وان پروتوکولش دوش که بحثا آوا موزوری که هون زن کسی درسی بچه زده جواب موزوری حذف دکن جبر که سمبول هریمه تفاضل پیش طرف شکل نرماله لی درمان کده به زمان کی که علاقه به ادبیات تونه هدیه بحث کردن ها ام بیشتر هند بشندن دجی شواز ندم به کاربانیا میگه گوته تکنیک هاوی اوه لینه تکنیکشی تنه خاصیه بحثا آوا موزوری که دشالدر و پرین سری ده زمان کی فولکلوریک هدیه بکارانی وقت چروکن گالریش برای چروکن گالری دست بگیر وقت چروکن گالریه زمانی که فولکلوریک بکارانیه مثلا دوره بدیشم شتکی چهات ده يعني ديالوجي واجي فولكلوريك بنا جنو بيت شهر دوره بدیم لو حسنو جرا پیشی ازش ترى بیجم اویندار من قد کسی بخوره مینه ازو تو تنی آماده بن یا جبو اوینه یا جبو مرینه سوز بده من نگره شورو مرتاله نجی بگره تفنگه و دبیرو وکه هلبست دفعی يعني ديالوج بخوشي زمانه كيف فولكلوريك جا سلام جي بريال برسلاوي ده لي زليشه قوتن خوشه تتاقي سفيل خكا بشتاخو غريده فبخم لينا باردون خوستك خويا زيريني بسرده برده لبندا من آماده به بلا مرنا منو تتبلي هبه بلا یک قرشون به ورد الفاش من سوار به مهينات يا دقبه از ناخوازم مرنا ما تك بتك به ودفراده يديس عيني تشتري بينين ديالوج وكا وندبيجي قيد دنگ بيجا جوارا بخونا إجا أبش حمو ديالوج اللي بنا أبدرو بلين بيشينا حمو ديالوج تصوير تدنينا وقوتن تدنينا تشتر تدنينا حمو ديالوج شو جي بيفين خيزي وندبيني كوكش ديالوج لقاباكو أبخلص دبات بر عجيب فنا قابا خلاص بزمانه كيدن دست بيركا إدي خبر لكن بلا بو دكتور برفين نهال مالا آبي موسيه پرانی جی زاروگ بردریه مالا آپی موسی جویان ایدید هندره مالا آپی موسی ده جی نما لبردری بو که وک روژا محشره برفین و شبه مجبوری مالا آپی موسی ما و سبه زو به مینویسا یکم بری خدا باجر هندی بینیم مجوره چار هبو خوندم ده هر چاره ده جی آپی موسی یعنی مشکل را ببیجه هیمال میراد ما تنکاری بگو تا مالا وی تو چما تو مجبوری بیجی مالا آپی موسی يعني بكارانينا نافي آبي موسى يعني آبي موسى كو سمبولك الديروكا كودايا روشن بيديا كودي ده بس بحسابي ناكم لي تشوما تشار هبوكي بير هبدا تشار جرى نافي دي بيجي اتشوم بردريه مالا آبي موسى ملدريه مالا آبي موسى خذ هنكا دريه مالا آبي موسى المفكرة جي كتب مالا آبي موسى بس وي يعني زمانك في اواي دوري كامليه من ترو ما عندنا ديا يعني جبرويه كو ادبيجم علاقه يا ادبيات التونسيه دو خالد جو کازی جوارا بدیم برفین دبی دکتر و فلان بیان پیشین آوی تشکیدین پاش دبی برفین دبی دکتر و آلی گری لایم بریندار دکه و آخر و بویر مویرم بیسری لی برفین لدیار بکری دیجی لی بله لدیار بکری دانه سبهان را دبی و قهوه آخر فنجان قهوه دخل استخوان بخشه خرودنی روزنامه خود خونه قهوه خوب دخوان لبنده که پست تجی در باسه یک پست دیگرینه پست تجی در باسه مکتوبه بدوی جبر کویج حسکریه و مکتوب جراوی لبله ظریفه دمیر جبیر کریه که تشتکی بناوی آیفون هست تشتکی بناوی تلفن دستان و سمارت فون هست سالم که اف بویر رومان لی در باسه سال 2005 2006 2005 2006 تلفن همو مالان ده تلفن دستان جمع هر کسی هست يعني من جرا بشي ايميل سالان نودو حق نودو حشتان دب كارانيه من جرا بشي تلفون سالان نودو شش نودو حفتان دب كارانيه تلفون دستان هنگي چاوا دبكو 10 سال بشونده للسويدي ظريفه دمير هي نزانه كو لكردستان تلفون دستان هي بروبلمك اذا ونزل نخوشيه كيا كسين مينامو كو فيدا ويهاتنا اوروبا زولي هايدي بن كسين كو جي 6 سالان زياده تركو لأوروبا يدجين نزانم بين كردستان چه پیشکتن چگونه روزی که میشه کیرا گوت هم تم بحثا زیاده بحثا بابت سیاسی دکن مثلا تشتكي بحثا تكنولوجيا يمكن وشو ما بحثا تكنولوجيا هناك جواتا كردية التلفزيون كردة بحثا تكنولوجيا يمكن جو جواكا كردي جوان تشان فهمناك بقول شو فهمناك خوارزية كي من هي القزل تبين المردين هي حفصالية تلفون آيفون حج بيركالده بحثا شدكي
فيسبوك قال لي وكه نظام تشين نقول شو ما تشتغل بيجن وانت بيجن خرج ما تشتغل فهمناك يعني انترنت شيء هركز بكارتينا للنظام شيء جوارا بيجن كإنترنت شيء كي أو نيفيسين سر جوجل دنيفيسينا اللي بالي زارفة دمير السويدية نزانك الكردستان جي تلفون دستان هي جبروية كل بندية وحسكرية جرا بالناميان بياما مشينا اللي بالي أمج زوبة كو إدي ماسنجر أو ميرك هبون بري سيتين صحبتان وفلان بيفان أو زوبة خلاص من صارين نودي دخل كيو كارتانين لي زارفة دمير هاي جيتونا إجا بروبلم كدن يا زارفة دمير قافاكو التلفونا مال اللي دخل راد هيجا تلفوني كرد قش دي بيجن ألو أو نابجا ألو أو دي بيجا هالو يعني هيا كده تنسريني كسي مينامل كتشونا سويدي باش زانن كل السويدي قافاكو مرود تلفونا رادشي لإيطاليا يمرود بيجا برونتو لبري السويدي يمرود بيجا هالو إجا أف هالو بناوي بتشاوا كتير كردي بروجي كمدة جوار كده قلت جبركو برايم نجي السويدي هنا سيشار خوشكو برايم السويدي الجين بري قافاكو تلفوني ما ذكرت صار انه ده قافاكو التلفون خلاص ذكرت قلت هيدو هنجي تقول هيدو وكا بيفاس باس كنت داويا صار الحشتي ده فير بون ام جوان فير بون ما فهم كل سباس بكرديه هيدو يعني بالسويدي يعني جود باي يجب خاطرته يعني جبوتي قلت لي كتير زماني وانا كفرنسي بيجي اوغفوار اجا قافاكو التلفون ذكرت قلت هيدو ماشي قلت هيدو بكرديه لام بي نظام لما نزاني بوك باشي قوام شو سويدي مريني خلق بيش السويدي يجي بيش هيدو هنجي ما فهم كل هيدو بالسويديه اف دكالاجا نافبرا نيفيسكارين كردين اوروباي ونيفيسكاري كردين ولد مخاص بفي او نشان بدم جبرك زارفه دمير اري هرچند يكم جنا كرد كرمانجا كو رومانك نيفيسانديه ل هر وها هاي جيتونه بكرد چاوا گهرنش افجي یک جنویسکارین داوین یلدز چاقار افرناشه بیوشته به آوای گلکی پولیمیکی لسروی رومانه رخنه هاتن نویساندن الخاندن هاتن کرن گلک سروی جو خواندن جبر که دفراده ام ایماج جنا مدرن ادی بین یعنی او جنا کلاسیک کوهات لهنگن سروی رومانه ده قریب دستنری تعدی تیوان لبلی هلوستک نویسکاران هلوستک نویسکاری یا گلکی جدا خویا دبه جبر که او بتشعب كيدن الجنيه دنا هنجي جنيزك تداينا فرات جوهري جيا بابينا زي جيا مهمت وزن كش بيرا فيني وسيا جبيرا قدر وسيا فيني حتى بالروني منا فيني بهاتا غوارتن هروها ما جندي تنكو باوايك قالك مارجينال وديكالاج للجنيه دنا يعني او جناكل ديال بكر دي منا زي بينكو رايجه قهوه والبخشو خرونه ساعات ده سبيل بندا بوست جيا او جن لكردستان التونسي جبركو بوست جيل كردستان بيشتني روتين برميور ناين تاشتيا سويناين وجدوا دكتور دبي بيش كاريخه يعني دبي ساعدنا هذا الكاربع يعني افجي من ساعات حشتاده دركتيه قحوه دستوي الروجنامه خوينا وبندا بوستي لبلي ام زانك الكردستان تو بوستي ساعات حشتي سويناين مال يعني اودا كالاجاكو نافاوي ده جبو كاسيكو براف كان بالفرنسا هي ساعات فيس بي بوستي جي بنات ساعات دوني بعدها يعني الكردستان تشبه ساعات حشتاده ولا تشتكي وات اجا كافاكم روف بقشتي وها تشاتشويا كجنا كل شركه بري تشتيان في بزانن ادبيات نه جبويه كو جنك وها نشان بده كل راستيه ده تونه ادبيات انجاق دكاري نشان بده بجبات ده چه لسرفي بچكي گوهرين اجبك گوهرين ايديولوژيك كاري بك وكيل شقارتيه كاري بيامان بده وك ارام گرناس توقال عنات ده كريه وكاري تني ويجني وك جنك وك بهبونا وين نشان بده وك عقيده خدو بده وديماري كريه يلدز شقار هوالي كنت برسا خالصة هوالا خالصة برسا يلدز شقار لدياربكر ديجي هوالا مبو ونهاج برلين ديجي قالك تشروكيوي هلبستيوي رومانيوي جانا إجا ووكاكو الجمع متو زخو يلا دبا جن قاوا كرد با وكا سمبولا ناموسي لي قاواكو شركز با بياني با أيني تشتاكو مالجم باوی نازی استوکل متشته بيجي وك علاوه نابل فينا دهاتيتن جبرويه كو حمو لاشين جانانه درومانا بيدا قدر ده وحمو لاشين فريحاي درومانا سيا فينا ده باوايك قالك بدتاي حتى بنافكرنا اورغان نوي جنسيجي هاتي داي ابجي دبا سبب كو
ام فهم بكن بچما ناوي اورغان مندوح سرين ناي قوتن لي ناوي اورغانا فرحه وجانان تيغوتن دفراده مقوت كسين راستين وكسين خيالي وكسين كرد وكسين نكرد ناوي روماناوي افري ناچه بهشتي خالد ساده برسه رومانا يلدز شاقار افري ناچه بهشتي tabii romanın dici yani yani Kürt mesela Gülgeç Deryaspi bir roman nivîsandin tabii ji ber ku carekê min ew rexne kiribû xwe aciz kiribû midî ser tora civakirî însan dê gotî İbrahim Sêdo wiha ser min gotiye heyra min tiştekî wilo negotiye ji ber ku di hevpêvîna xwe de hevpêvînek kire kirin bawer rojnameya gundê bû ya ji rojnameyekê min baş nayê bîran dibe kes şaş دوێ hevpêvînê de gava ser jina Kurd dixebitîm دوێ hevpêvîn de min dît ku weke yekem jina Kurd ya romanivîs hatiye naskirin من هنگیم رابو نویسان میگو یکم جنا کرد یا رومانویس نه گلگشت دریاسپیه ظریف دمیره یکم جنا کرد یا نویسکار جی نه اوه سیما سمند و بیجن روشن بدرخان بریوان نویساندنه حتی محشرف خانمی کردستانی بریوان هلبست نویساندیه هنگه یکم بون چیه yani جبو چه اوقاس گرینگه که برو بیج یکم جنه و بری گلگشت دریاسپی سه چار جن هنه که بأدبيات برهم دانه انجي قالوا الثاني بحثها هريما خودك وتشتكي دم لي بريت تشتكي واتنا جربوا قلت من وهانا قلت يا روجنا ماش خرا وهاني صنديه انجي ما فاكر مقول مثلا يعني مثلا نرخنا كنا جنك مثلا او كنت ام نشان بدو كنت كيشتنا كما غلط هي يا كم جنا كنت بريت شي بويا لي بروبليما ما يا كنت شي بويا هين نجيشت يا كامليا ويجي كو ام جي بيتكن قبل كم وقت بيجون يبيج مع أوروبا يشوفها. ونزانم نفسكارين أوروبي جي بحثا جنان كريم. من دقماني ده بدتاي بحثا وكريه كسيكم راقتكن دكارن دقماني ده برفرهي أو بيرو بوچني منو تحليل مية سر جن وأدبيات أدبيات الجهاني ده جتشوابو فلان بيفان ودكارن بورجلي بخونين. الدراس كارن نمنا كدومنا بدو وجبك مجار سريوة الزلال بقى. قبل كو مرو مادام بوفاري دخينه. ياجي قباكم مروف سفيلر يعني كسين هجار لميزيغابلا فيكتور هوغو دخوينه ياجي قبا مروف لادامو كاميليا جناب كاميليا يا الكسندر دوماي كورد دخوينه ياجي لاغن ماغويا الكسندر دوماي باب دخوينه ياجي جانين ورتري جوان ين غوته دخوينه مروف جدا فهم دكو جن وك خو دنا بابان رومان ده حبونه نب سمبولك ايديولوژيك ایماژه جراستیه آزادتر دانوان نجی ایماژه جراستیه خرابتر دانوان وک خونه ل ایمون ویله یعنی باجاره که چوکیه چکریه tabii قاسم کمزان نزدیکی وی باجاره منه باجاره ناوی رایه تلویزیوندن یعنی ری لوی باجاره ابویر چه بویه چرا کم آدم بواری جنک بزلامه کیش خمزن تره زوجیه جیانا خو عاجل بده بجا عمری من دی درباس به از دخوازم جیانا که خوشک بشیم هنگی شخورا چند دوستکان پیدا دکه و اب دوستک درن سبب که اف جنک لبر خو کرده و پاشه هنکی خو پیدا کن پریوی دخون مالو ملکیوی دخون جنک آخر بشه جحری بده خود کشه aynı tişt lcem Anna Karenina Dostoyevski pardon Anna Karenina Tolstoyji hemen bu yere hatta gelek lekonerin vejeyi dibejin ki Tolstoy romana Flaubert xwendu bû û piştî wê ev roman nivîsandu bû bin tesîra wê dema hin kesî dibêjin na ev bûyereke rastîn bû hatibû serê cîraneke hevalekî Viktor Tolstoy ez navatin ji ber ku Tolstoy rojekê li mala hevalekî xwe ye xeber tê ku cîranayê xwe kuştiye bi ser de diravin dibînin ku cîranayê xwe avêtiye ber tirênê aynı weke çîroka Anna Karenina ku vê roman de pêk hingê Tolstoy dikeve bin tesîra wê bû yerê û ez baş pê bawerim ku Tolstoy romana Flaubert Madame Bovary xwendu bû ji ber ku Tolstoy bi Fransî zanî bû hûn ê bêjin çawa tu zanî Fransî zanî herin romana şer û aştî bixwînin di romana şer û aştî de hemû arîstokrasiya Rusyaya kem bi Fransî dipeyve hemû esker bi Fransî dipeyvin diyalogê wan bi Fransî ne mirov di cî de fam dike ku aynî weke dewra Osmaniyan û weke dewra Tirkiyeya nû ya pêşîn kesên xwende kesên zana kesên akademisyen kesên rojnameger kesên siyasetmedar piraniya wan bi Fransî zanî ji bîr nekin edebiyata Rûsî jî romana Rûsî jî bi tesîra xwendina ji edebiyata Fransî ve bi pêşketibû hingê
îmajeke jinê ya wek xwe di nava edebiyat de wek heye hatibû parastin. Lê ya me piçekî îdeolojîk bû, piçekî zêde engaje, piçekî zêde edebiyata me, piçekî zêde weke pedagojîk hate karanîn. Xwestin civatê pê perwerde bikin. Yanî rola vê romanê û rola daxuyaniyeke siyasî ya kongreya filan partiye filan rexistinê aynı tişt bû. Yani armanc propaganda bû. Ama xwest vê peyvê xelas bikin. Ji ber wê ye ku her ji salan nod û heftan ve ye ku ez dibêjim. Yekem hevpevîna min hûn zanin kîjan bû? Sala 1997 min bi azadiya welat re kiribû. Hatin ji min re gotin hûn ji bo çi bi Kurdî dinivîsînin? Ji ber ku vê çarê me li Stenbolê dest bi şevbêrkên edebiyatê kiribû, li neçemeya Stenbolê me hê carekê me semîner dardixistin. Me got nivîsandina bi Kurdî helwesteke siyasî ye. 30 sal şûnde ez dêr nerim, hê jî aynî helwesta siyasî ye. Ji ber ku em hê jî edebiyatê çavê propagandayê dixwînin û dixwazin têde mesajên siyasî bibînin. Nirxandinê me jî di wihan e. Nirxandinê me yê edebiyatê jî em jê hêvî dikin ku siyasî be, ku welatparêz be, şoreşger be û filan bê van ser doza Kurdî be, tiştên dijî doza Kurdî têde tune bin. Em tim wan vî warî de rex nedikin. Lêbelê edebiyat ne ew e ku xizmeta siyasetê bike. Hin kes karin ji ber vê peyvê pirsa xwe bikin lê bila serê we de zelal be dûra gava we kamiliya edebiyatê fam kir, gava we têra xwe xwend û nê bibînin. Hêvî dikim rojekê gelek kes ji nava we derkevin û lêkolînên edebiyatê bikin. Siyaset di edebiyatê de tenê malzemeyek, propaganda jî malzemeyek, gerîlla jî malzemeyek, şehîd jî malzemeyek e. Ji ber ku ev hemû alavên jiyanê ne ku jiyan bi xwe haveyna sereke hevîrtirşê navendî yê romanekê ye. Lê roman ji bo îdeolojiyekê dikare bînivîsandin. Ji ber wê ye ku romanên Gorkî li seranserê Sovyeta kem dihatin xwendin, heta mecbûrî jî bû. Lêberê îroj kes behsa Gorkî nake. Herçend ji bo kesê ku miraq bikin ez bêjim, min hemû romanî xwendine, romana wî ya bi navê Dayîk bi rastî jî şahesereke klasîk e ji bo min. Lê ew romanî wî din hemû beredayî ne. Romanên ew zanîngehên min û nizanim karkerên nên û nizanim çi û filan bê van û nizanim ciwantiya min ev hemû tiştin. Yani bi rastî romanên gelekî sivikin. Lê romana bi navê Dayîk mirov dibêje qey nivîskarekî din nivîsandiye. Ji ber ku hem îdeolojîk e, propagandatîv e, lê pir jî bi serketî ye. Yani yek gava ji min re bibêje ji min re behsa 15-20 roman bike ku te herî pir jê hez kiriye, ez dikarim navê vê romana Dayîk ya Gorkî jî têxim navê binirim. Wî jî îdeolojîk nivîsandiye. Belkî min 30 sal berê xwendiye ew roman, lê hîn jî ew Dayîk sehneya mirina wê û kurê wê paven binirim. Hîn jî li bîra min de 30 sal derbas bûye sar. Çima ji ber ku ew qasî nêzîkî rastiyê hatiye çêkirin. Çima ji ber ku di wê romanê de Gorkî ji tradisyon û kevneşopiya edebiyata Rûsî û ji ruh îstîfade kiribû. Ji giyan îstîfade kiribû. Karakter û psîkolojiya lehengan bi xurtî dabû. Lê di romanê xwe yê din de ew qas tehlîlê wî hemû îdeolojîk in, zêde bi serketî nebû. Îroj pirsgirêka edebiyata Kurdî jî ew e. Dûrî kamiliyê ye. Ez nabêjim nexurte, ez nabêjim xurte ya ez nabêjim qezse. Ez dibêjim dûrî kamiliyê ye. Hê jê re wext heye ku xwe kamil bike û pirsgirêka navendî fam bike. Pirsgirêka navendî mirov bi xwe ye. Ruh e, karakter e, tehlîlên psikolojîk, tehlîlên giyanî ne û mejiyê lehengan e ku temsîla rastiyê dikin. Xala duyem ku ji edebiyata Kurdî kêm maye, ew xale ku mixabin diwarê teknîkên vegotinê de ne gelekî serketîne, tenê min dît ku Mehmet Uzun teknîkên vegotinê yên cuda cuda karanîne bi awayekî serketî di romanê xwe yên dawîn de, lêbelê di piraniya edebiyata Kurdî de ev hêl mixabin qelse min di semînera berî vê de behsa teknîkên vegotinê ji we re kiribû û min nîşan dabû ku edebiyata rojavayî ev heftê heştê salin ew tişt derbas kirine. Lê ême hênû bi wan babetan dihesin, babetên ku nivîskarên Ewropî bê niha 100 sala serê xwe piredeyşand. Hingê em divê bi awayekî maqûl li rewşa xwe binarin, bi awayekî nefbiçûk li xwe binarin û xwe weke romanivîsên, xwe weke şaîrên, xwe weke lêkolînerên pir mezin nebînin. Tenê em bibêjin rewşa me ev e, hê ji me re heye, em ê bêtir bi ser bikevin. Ez spasî we dikim, hêvî dikim serê we neyêşandibe, ez ê dibere bibînim kavê çi peyam ji min re hatine, peyam taybetî jî hatine.
بله 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 ولكن پیامک دارد پرسیه گویی رومان مهمت uzun uzanın romana tü destekler piştiği romana siyah evine nisan piştiği birna kalekirint çapyani peşin görüp çektim buna romana birna kalekirint nisan piştiği romana bira kadar nisan piştiği romana ronimina evine tarimina mirne nisan piştiği romana havara Dicle nisan romanî evin yani pêşketina hemû pêşketina romanîvîsiya Mehmet Uzun jî mirov dikare di nava xwendina van pirtûka de bi awayekî zelal bibîne. Îja ji bo eger hevalên me yên ku dixwazin pirsa bikin niha dikarin destê xwe rakin pirsa bikin heger na babeta ku min dixwaz pêşkêş bikim min vira xilas bû kesên ku dixwazin li hûrgiliyên vê babetê binerin ka vê numûneyên din ya jî em bêjin ev min behsa romanan kir lê min îroj ders bi PowerPointê ya jî ji ber ku her dersê xwe ez bi PowerPointê amade dikim ya jî em bêjin min ji vê derê numûneyek neanî ji wî numûneyek neanî filan van xwest bêtir ser tehlîla giştî be lê kesên ku dixwazin numûneyên van çavderiyên min û argümentan bixwînin bila li guman du binerin di wê derê de min bi awayekî zelal rûpel numûneyên van pirtûkan dane û min nîşan daye bê çima ez çi rexne dikim û çi baş e çi min pêş dixistiye Çünkü niyeta me ne ew ku em bêjin ev baş e yan ne baş. Niyeta me ew e em bêjin gelo ev çawa ye. Heval hêja ez spasiya we hemûyan dikim dibêjim kazdên me sibê ders hebû gelo. Gorî bernamê deqeyek ez kontrol bikim. Gorî bernamê 21 heşt belkî wejbîr kir lê cem bernameyê na. Hatta 26 mehê dersa me tune 26 mehê de dîsa ezim piştî min dersê me psikolojiyê dest pê dikim. Abdurrahman Reşo roja şemiyê ê were behsa psikolojiya qurbaniyan bike mînaka jinên êzidî ji were behs bike. Ez ê jî yani 26 mehê roja pênçşemê ji were behsa wêjeya Kurdî serdema hawarê û helbestê bikim. û Abdurrahman Reşo jî piştî min bi du roja şemiyê de ji were behsa psikolojiya qurbaniyan û mînaka jinên êzidî bike. Giya wî dersê me dewam dikin ji xwe zêde dersê me neman ez bawerim çar pênc semînerê me ma başê dê xilas bibin yê ku ji dersa mane bira êdî baş tê nerin bibûrin hevala Ahmet Alan çi dibêje ji bo romanek serkeftî teknîk ya jî nasîna civakê zêde bi bandore spas spas ke ku ji bo vê pirsê ez ê numûneyeke Alfred Döblin bidim min hevalê me Almanyayê hene dikarin pirtûkî peyda bikin û bixwînin berê xalê se tu karî pirsa xwe nivîskî jî bikî. Alfred Döblin dibêje roman ne felsefe ye. Lê belê romanivîs zanîneke wî heye, kamiliyeke wî heye. û ew kamiliya wî jî ji wê tê ku gelek çavderiyê wî yên civakî hene. Erê romanivîs ne fîlozof e, lê belê romanivîs li qeraxên felsefeyê digere. Her wiha weke ku me Dostoyevskî didît li qeraxên psikolojiyê jî digere. Lê belê çîrokbêjiyê jî baş nas dike. Yani erê divê çavderiyên wî yên civakî xurt bin, tehlîlên wê yên xurt ne tenê civakî yê derdorê jî. Mesela numûneyek ji romaneke Yaşar Kemal ez bidim we. Di pirtûkek wî ya dawîn de Qarıncanın su içtî ew çîroka giravekê çar cildî ye tê de dibêje ji ku pir banan çand û dibêje behr ew qasî aram bû ku gêrîkekê karî bû li ber bisekiniya xwedaqûl bikire ya av jê vexware ye. Ji ber gêrîk sivik e behr ne aram be wê gêrîkê bixwe re bibe. Vê gêrîkê jî karî bû li ber bisekiniya ye û jê av vexware ye. û gava ku hin kesên din bi kelekê tên ser girava wî jî dibêje ji qiraxê çavê wan ji qirmîçekê çavê wan xuya dibûn ku kesên rojhilatî bûn ji ber ku hêra rojhilatê gelek tav heye û mirov ji bo ku derve bijî mecbûr e çavê xwe biçirmisîne. Dibêje ji berê mirov fan bike. Yani ev çavderiyên derdorê wargehê û çavderiyên ku li ser civakê tê kirin her wiha divê bandora xwe çîrokbêjiyê jî bike. Çîrokbêjiyeke xurt tê de tune be dê romana wî ne serketî be û divê lê binere ka gelo ew ê çawa bikare bandorekê xwendevanê xwe jî bike û
هرچند آرمانجا وی سرکه نه اوه که باندورا لیب کرد آرمانجا وی سرکه چروکا خوب بشه فکر خواه بشه لی ایروش ام دبرا مدرن ده ادبیات او فونکسیونا خویا پروردهی پرچکی تشتیه ایدی نوه کبریه جبروی دویز ترجمه بگم جبروی ام مجبورن ایدی بچاوه کدین لادبیات بنارن و ببیجن که کسین که رومانه که دخوینن نه الا هو که پرتوکه که سوسیولوژیک بخوینن لرومانه دنارن مجبورن تیده و گوتنه کشی ببین هنگی اگر اوه و گوتنه تیده نبینین دی چا بکارن جوی ادبیات حزب بکن هنگی ادبیات روله که ویان رومانه ایروش روله که ویا اتراکتیف شیه هید دی کیفا مرو بینه دی سبرا مرو بینه نه تری تشتان فیری مرو بکن از نابیجوین دی اب نبه دی اب جیه به و اب جیه به یعنی دنگایت دی تیده بی پیدا کرن evli kim mukarebe versetin. Halise dibece bandora vargayı romanı çiye ya diyeyim ki gelo kat tahawli romanı ki vargayını pivane esasiyan ve sebebi hene. من بلد رومان ورگراندن کردی ها و من خوشی دو رومان نویساندن رومانه که اورهان پاموک ناوین سوره یعنی بتر برایم مصطفی ورگراند میشه عالی بکر و رومانا دیم که من ورگراند نیش رومانا میگن کندرا یاب ناوی نزانین به ترکی ناوی bilmemek ezbarım çapkırne به فرانسی ignorance ما او رومان ورگراند کردی و çapkır هندکارن ودر پیدا بکن جبو زمانا جبو پیشکتنا ادبیاتی ورگر گلکی گرینگه چما جبر که پیشی دوی نویسکار چه ببین نویسکار چاوا چه دبن نویسکار دچن رومان جهانی دخوین نوا دبینن به خلق چاوا دکن و حول ددن میناوان بنویسیش خو روح ادبیات خود تقلیده تقلید جیانه اینگه تقلید هتویجی لیوها نفکرم که وجفیه افکرش فلان کس وانیه یا بیوان کسی آنیه نوا جبر که ادبیات مالی دنیایه دبه بیرا دنیای کشی ادبیات توی بخونی ناس بکی چی پیشکتنه چی تکنیکی نه چی بچه آوای مرد کار نزدیک به وجبر ویا که تو دکاری رومان خورد چی بنویسینی لید روشا کردی ده بچه کی جدایه لباشور اری لروجاوا اری جبر کلورا پرودهیا کردی ایدیه لیل باکور مخابن تو باندرا ورگرتونه yani salay ez dibînim Kafka hat wergerandin, James Joyce hat wergerandin, Faulkner hat wergerandin, Shakespeare hat wergerandin, Milan Kundera hat wergerandin, Marquez hat wergerandin, Yaşar Kemal hat wergerandin, Orhan Pamuk hat wergerandin. Lê min nedît ku edebiyata ke wiha hate avakirin ku em bibêjin li xwe zêde kir. Na, nifşênû nasîna wî ya edebiyatê piçekî baştir e, nifşênû dikare romanê xurttir binivîsîne. Hin kes karin dilê xwe bigirin, bila kes dilê xwe negire. Ji nivîskarên kevn tu hêviya min tune ye. Ew nikarin tiştekî li xwe zêde bikin. Ji ber ku xwendinên wan îdeolojîk bûn. Ew li ser xwendinên îdeolojîk hatine avakirin, ez bawer nakim ku ew bikarin roman ne pir xurt binivîsînin. Ji ber wê ye ku romanên Mehmet Uzun hîn 20 salê dijî ew behsa wan bêkirin. Ji ber ku baş in. Lê belê ez bawer nakim ku 100 salên din zêde behsa romanên Mehmet Uzun bêkirin. Yani ev weke klasîkên Kurdî behsa wan bibin. Lê romanê Victor Hugo îro jî behsa wan tê kirin. Romanê Dostoyevskî îro jî behsa wan tê kirin. Romanê Goethe îro jî behsa wan tê kirin. îro jî behsa Don Quixote tê kirin ku 405 sal berê nivîsandiye. Çima ji ber ku kamiliyek nêzîktedayîneke lehengiyê vegotinê tê de hebû. Di edebiyata me de hê di yên hemdem de jî hê min ew kamiliya vegotinê li cem wan ew qasî peyda nekiriye. Çirûskên wê hene yan çend nüansên xurt em dibînin li cem hin nivîskaran lê mixabin mesela Yakup Dilermeniye, Lokman Ayebeye ez bi nav bikim yani. Ji bo hin kesin ez wê jî nîv heneka bêjim edebiyata Kurdî de gava ku hûn tiştan bi giştî dibêjin nava nabêjin nizanim çima. Min çend nivîskar ji xwendina rexneyan ser internetê jî dinivîsînin ez dixwînim mesela numuneyan nadim. Hûn zanin çima numuneyan nadim? Ji ber ku nizanim. Ji ber ku ji aş û baş dipeyivin. Bi giştî behsa edebiyata Kurdî dikin, edebiyata Kurdî jî kêm dibînin. Yek numune tê de tune ya. Em restim gavat bêjim hin nivîskarên baş hene ez numuneyê wan jî didim. Mesela herin Yakup Dilermenî bixwînin, herin Lokman Ayebe bixwînin, herin Ciwanmerd Kulek bixwînin. Nüansên baş wan de hene. Lê bi giştî gava ku em behsa romana Kurdî bikin, hê jî ji bo pêşketineke kamil ji romana Kurdî re wext heye. Yani me 20 sal berê dinivîsand,
20 سال بریم دگوت از ایوان رومانان بنویسینم و از بنده بیم که بچکی جواتا کردی خوندنا خود پیش بخه جبر که از بنویسینم چاپ بکم از 10 رومانا بنویسینم و چاپ بکم و نه خوندن جبو چیه جبر من سه پرتو جبو ادبیات نویسان چاپ کردم بخدا بنده میگه برای 20 سال سر در باز ببین از این دم بدور چاپ بکم از هین جنوا ارتشتین که نودر کردن الوان دنارم باور بکن هن جوان هن از نکار 5 رو پلاش دباری وام بکن جبر که پرقلسن لهن جوانا وك لقمان ويعقوب يعني لقمان يا يعقوب كلمني وجوان مرت كلك مثلا روماني وان تخينم يعني روماني وان تين خوندن لي يندن باورك زحمه الجمهور يعني از بيجم حيفا من حيفا وقتي منكم از بدهم خوندنا فيت شتيكو يكشخل مال الروشتيه وشخل اكزرسيز كبير جبروي ورگرین کردی نها بکیر تشتکی ناین آنجا آماده کاریا سبروجینه برو ورگرین جبو زمین باشه جبو پیش خستنا زمین باشه لی از باور نکم که زیده بکیر تشتکی وره ancak sibet dezgah çebibin, dibistan çebibin, perverdehiya Kurdî çebe werger dê bikêr were ji bo perverdehiya nifşekî nû yê edebiyatê û ew nifş bikare sibê bandora xwe bi berhemdariyekê nû ve bi têgihiştinekê nû ve perwerdehiyekê nû ve bandora xwe lê bike. Lêbelê ew perwerdehiya kevn bi nifşê kevn bi têgihiştina kevn bi metodên kevn nikare edebiyateke nû ya jî ya xurt ava bike. Yani Kurdî mirov dikare wiha bibêje. Bi vî awayî em ê xelas bikin و امی بیشیم حتی روزا پنجشنبه لخوام قاتبن روزا پنجشنبه امی هاتو بین شباب حمیا ببینه خوش قابل خاطره شب باش